Kublai pi baru ni priang subhai pi sudah tup kubor jeng penggol cable news. Haswab ini sedang dia ki kubor pi ini pada kayong ini pi suai ki mat kongsan. On sedang ke darbar mang tengka na do ka khandri tiri kunumpang. Ladet ya soy sekolah ki tnak sarkar dan pengkerja no iko Shillong district jail. Penkriya ke sarkari ki lentiya ki kali ke puar bakhang ke jengking damsai. Bakren labla u director ke Negrims pitar ke HYC. Kap hiarpan ma pu director ye kinongelam kesen. Yap hasan usamla hadian bahap sepok karyat bak hamau mlu sora. On sedang no komunitas festival hau UR terik jong u benai rempang. Bat syak priang subha ke kenun ni lek football bawan raknam dia kejela. Ka Business Advisory Committee jong ka yeng dorbar thawan kejela kala song jingelang ha sipalei bat kala sim ye karai ban penlong ye ka dorbar mang tengka jong kejela nadu ka khandri terik urempang hadu ka arpnyu terik urempang matau snem. Habai keren bikinong patai kubor ulampang ke yang dorbar tauan gejala Thomas Sangma. Ulong baga Business Advisory Committee kala menjor banbu lai sngi ya ka private member business neki sngi ke benetai kimat kewanra digi dukhat ke dorbar. Bat san sngi ka government business neki sngi benekren digi kam wanra ke sarkar jela bat ka mang tengka jong gejala wanra ka arpui terik urempang. Yakni ke dorbar mang tengka wan ban plit ulat gejala upagu chahan. Haka baun ayah ka governor's address haka sni sedang ke banlong haka khandro terik urempang. Haka wai pagaliang ulampang ula pentep bahaka yang dorbar tauan kalapan jingarap nagi agency bagi rustat naga bentaban penankam ya ka artificial intelligence haka yang dorbar kabanwan gejela bat ki rustat ki kwa badai ban aila diki dikhot ban keren dalagi jong ki ketian hapok ke dorbar ban pet haduk anno ka artificial intelligence kala penerap haka jing penkelai ka ketian budget session, incoming budget session, which will, as you all know, which will start from 16th of February. So this time we have proposed to have 3 private members business, 3 days private members business and 5 days of government business. To total, it will be 8 working days. Which will commence from 16th February and will go up, will end on 27th of February. So, you wanted details? Yes. The first day of 16th February will be the address by the governor. Then there's some government businesses, introductions of bills, laying of ordinances, orders, presentation of supplementary demands and grants, then supplementary appropriation for 2023-24, then obituary references. Saturdays 17 and 18 is a holiday. Then 19th February, Monday, which is a government business again. There will be a debate on governor's address the whole day. And third day on 28th February will be private members business. Ulampang ke yang dorbar tauan ula penpau ke jing benyau halor ke jing suki ya ke jing te ya ke yang dorbar tauan betamai hamau diang hendrai ula penpau pat ke jing kermen ban la ban pendap hapo unailar benta kesnem Thomas Sangma ulong bula dap betha ban penstet no ekakam baro bat uleto ba ke jing slam kalami ke dena mar ka jingwan poi slam jo gitar bar ula yor ke jing kular ba antai pendap ke central hall hapo ubnai leber. It's progress is happening, but it's slightly slow. As I said earlier, because it's because of the materials not being able to reach. Because we have completed only the paneling works and are being carried out in right wing and the left wing buildings. The work is almost complete. I can say safely that it is around almost 90%. The only part remaining, the middle portion, which is the main hall, where we'll have the assembly house. September deadline is still on. It's still on, but delayed. No, I mean there's still time which we can finish it. So we have been assured that the house flooring will be completed by the central hall. The dome portion would be completed by March. So if that happens, I think we should be
on time. Usumbut Menteri Rang Bak Kejela Bak Singa Palang Dahar, Hakasihat Majai Jogatayo, Uloong Bak Katanat Urban Affairs, Bak Katanat Home Jails, Kila Dep Penyosoy Yoga Soskular Ban Penkenriak Nawa Ia Ka District Jail na Jail Road, Handrai Hadu Banta Kimpat Shimlaya Aya Kanukunukarai, Hangno Bantay Ia Ka Jail Ka Batmai. Usembut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Senyaw Balang Dhar, Uloong Baladep Benesoy ke Soskular Ban Penkenria Ano ya ke District Jail, Henry Haduk Menta, 4 penti kena bantai ke jail ke Batamai, haga New Shillong Township. Namar Bakan Long Kesor ke Batamai, Baladashnai ke jail haga New Shillong, Bahadian Katukannya Habat Penkenria Abiang. Uloong Magasorkar kanang wat ke jaka ke Batamai Banshnai ke jail, haga jaka jong kanu tenat sorkar da ke babuk renti ki kendon, jong ke jingtai ke Central Jail. Bad ondan kam hadu arpsan akar ke jaka. Uba Senyaw Palang Dhar Wulong ba anda ledap pengkerja ya ke jail sekawai pak kejaka ke sorkar ke sepenon kamno kene kejaka kenang bakanla ban penmi pisai ke sorkar. Nalor kene uba Senyaw Palang Dhar Wulong ba ke sorkar jela kan penbahano ya ke district jail Hajowai da ke babu ya ke CCTV kamera bad ban penbon ni kinong pahara kenang bakin ummi syo kino ki jingja hadian habut kamtam haba hakisnam ki blalet kidon ki jingja bagi koidi kilio oban petto na kene kepatok. Uloong bagi bot penya jong district jail kiladap ban pa ki jing terwan na kebenta ban bu ya ki CCTV bat ban penklan ya ki jingdon ki breu ki ban pahara bat komta lapha syakatanat platengka bahkan mang ya ki pisah bantung breu syu. Ulia turu belah betha ban penstat ki kam ki jam hapo ke district jail ha Nongston West Khasi Hills kenang ban lat na kejing kapnya bat kombalong mentai ki katuk ani ke besya asat patok ke Nongston lapen kenria no ki shikiwei pat ki patok ke beren hakaleng ke jaka namar ke jing red jong ka patok. Agreement ada sign berokot yang pedang gaji department berkorban. Everything has been done. Ada pembaik lebih. Tergaji mud dengan bandra masih cekah sorkat seni usulong. Tangwa not yet finalized. Namari nado ni kejing berkat yo. Bo seni usulong stay yo. Hadin kat ko ni hap kerja biang. Tanya kata don ba ajmud ba. Nin siya pek bahkan uga right place. Madong ibu seni usulong hadin san sepuluh sama habrak biang. Nak kata daw ngila de yok cekak ba kham bang ngila ban bu kham saruk kendian kanong ba bahadur ya ka city jong ibaroy. Ha kawai pat kaliang uba Senyaw Balang Dhar ula pentep ula dak banlum ya ke jingelang banetai sani halo ke jing pentrei kam ya ke Smart City Project. Bala betha baya barok ke jing tai de ban pendap hapo ke senam governmenta bat ki kam ki jam kelaya cekmat. Uli tu bagi projek bala pentrei leng ba ke Smart City Project dan kat nyau teli. Baik ladon kato kat ni kebala shna pendap, bat gidon ke bala jan dap artat ke jing shna, bat udah pensyai bagi jing slam mat shna ke surak, ne ke Smart Road hala cumia, kadai namar bagi jing mi kato kan ni ke jing na ke jing kim palat ke jaka. Bat hab ban pen ria aki pipe, bat hakatayo ban wan on sesong jing yalang ban pen bet ikan ke jing hap pedeng ketenat PWD, bat ketenat penroisor. Ulia turu bagandai tangan ni ke jing shna ke Smart Road, bat la pensangen ke jing temu ban shna ya ki Smart Road ha ka wat ke baar. Kajing mudjong ini na sudah usi review meeting habarok ini Smart City Project kat balong ni kuat man pendep hapo jong ni usna 24 tang kat kembali kan la man pendep naga barok cekak gala long progress hak bede begini ta all the 17 is under progress. Some of them are already completed, some of them are 80-70% is completed, but the work is full progress, is very smooth. Kani kadon gajing problem kendian namar ba kan ke Smart Road kumumi kan ke pos ke power namar ba kan number 1 ke bakim pla ke jaka hap kerja ikat pagi dang mut bagan ikat dok channel ki kadon involve lang ban PHE involve lang ban MSCB ya kan ni bentang dang mut ban song meeting next week, joint meeting with the PWD with the urbans madon ni cekak ba semjing ai sudah ba kimbang surok ada ti yang tu menong sunyak kali madon ni katukat ni mat ki bangi ham modification dan kata daw ka kam slu kan ke Smart City Project kan ya bede ke ka Smart Road. Usembut Menteri Rang Bak Kejela ba Preston Tensong Uloong ba ka jingkang ya ki kali ban ya na ka jingkiang dam side ni yam kan long tang hakapor badang bujli ya ki bering bat ka sarkar klapen kreru ya ki wei pat kilenti ki ba ki kali kin yo ban ya. Habaikan berusumbut Menteri Rang Bak Kejelau Pak Preston Tensong uli tu ba enkang ya kejengyat ki kali bat kandai tik tang hakapor babo iki bering hakabahap banra hajrong ya kejingking. Bat kane kan bampor nado lai kenta hado nyok kenta hakejingking yam bat hadin kani ki kali kinyo manyat biang. Uli tu bagatanat boarding kan sepen menapat ba ekapor bikin terikam banbo iki bering kenang bagi pat ba ke bayat ke bayang kinyo lupai ki jingtip. Uba Preston Tensong Uloong balapan krek baka jengwan syasyalong
ki kali kila menyat lengba ke umroi ban mi semau tawar ni banwan lengba ke Shillong bypass ban Poisionary Grims. Kila menyat no umsau ban mi semau maram kumta kan don katukane kajing deko na kebenta kinong lek nongwan rekane kam dei ka ban ne serta. Rekan long tang sipor kabdang pentre ya kakam ban bo iki bereng ha kajingking umyam. Ula kerpat ki padba bagi hak man sya stom tang sipor kata lai kentah do nyau kentah ai ha kapor bale ekani. Perhadian kani ki kali red ken yo banyat biang na kini kejingking. Uba preston tensong ulong ba kesorkar jela kalau dan kejingtmu mansnai kejingking ke batamai ha kebenta basaneng jong kepung umyam. Henry ka Geological Survey of India kam semla ajeng bet namarkan pensenjor ya kejingking umyam kebadan lupa. Ulang ba kesorkar jela kala IT no ahak NHIDCL bagan penolong ya kejinglek sorjamin ke batamai. Ya kejaka bansna kejingkiang ke bajrong bari kesurok na kebenta ke basyarum jong kejingkiang umyam. Uba Preston Tensong ulang ba ketenat Road Transport and Highways jong kesorkar pedeng kan bay kejinglot baro na kebenta bansna kejingkiang bat ikesurok ke batamai. Namar bagani kesurok na Guwahati at Shillong kahap haka National Highway. Api angila de bia penbek apedeng jom ka Power Department bat ka peludi. Katu kijingkang mde ba ong bakang dam. Akapor bagi ong banle ya ka bering. Nakaliang ka technical team hapok jelam jong Minister Power. Kila batai kila brief root yang aru ki ong ba ka jingdon kam jongi ban kang. De hakapor bangi mut ban ris ya tu ka ya ka ban bu ikan ni bering te hapra ya ka tua ya ka kenjalong no hapra hajrong nak tu kejiking bad hapra hajrong ibu jingking kolong kan bampor lakum dukum nuru lai kenta hadu riu lane nyau kenta bad hadin jong kata enigla de bu tak long biang matjai bad ya ka bering pada ka bapo kinang tre Jika bermut baik hari ini syah kejingkang tan long baik lai kenta hadu prakenta hadu benadep bakin le ya kata kebering ban ris ya kata kejingking andla dem nang takit peniat hukum ju kumba peniat menta ha ka baki bala ban yat nang thi kumba long mentaru de bitangki light vehicle kaba mla ban yat ki commercial vehicle dia katakan beteng light no ita ipor iba kin sapentip na kaliang Power Department naduk kan nu beje haduk kan nu beje ha ipor ba pentrei nak kata kata kabiri ya kata kin sepentip bat ya kejing pentip ru in pentip kambon kapor ha ka ba kin pai ba dibayat bayang kin tip lepa bat ba kin perkre ya kalentiat na wepat ngi nak kaliang jong ko komen ni la penkre kolong ba mansi yam ta sipori ka approach ban wan jeslong kalong nang thina umroi haga bakilak banwan via joko mau tawat lane kilak banwan nang tena po Shillong bypass kaban Poisionary Grims lane kilak ro banwan nang ne na po kiban mi haum sao kabawan na po kay kini bengong na po kabawan nang ne na po mau maram kita ro gideki ki lti kiba nimban sisu habban pendudkam kiba beli ki nong yang kan don ke jing tuko katuan ni den rei ko mau pi kam dei ka blong pa manen kani kan ka long tang sport den rei ka ba ke hap sa stom de tang ita I lai kan ta le se hadu pra kan ta du ha ka por ba kin le ia ita piring de lai nang tai ke lai vehicle ka mot ngin peniat biang kumju kumba peniat in ta ka mata ka de kam ta ka ba arah ni sya ka bidei bat kan ke chiking lu lai kren no lu kam sya ha ka ba ngi na ka prudi ngi kwa ban reconstruct ya ke chiking ban cross yang negara main dam ko jongi tingla persang lu ban serbi den rei hak bakadu snowbok ba nakaliang ke GSI ru ki kim I clearance bangin ti upstream jong katuka jiki hak baki ong la de piti kala ban don ka kenja ka ban keta penman ya ka jing serong senjor no ka de jiki nak tahu kim I lat bangin le dan ban sna den rei hak bakadu nila Hanover mentai ya kan stretch kepada nadu nang tenalat umroi hadu hang ni hasilong ha ka pakai energy cell kreatif over ya kan ke beta but ni ai ke direction ni ka energy cell bahkan serbi thamai downstream ada ha ka bangin sna ka alternative bridge nang the downstream but ka ba
kejingking kan long kebejrong hakaba kan long kejingking siapa retor hakaba hak itu kibali kamut kan long kejingking kabala let's say kala benjrong si kilo le kala bentam ya kata ngamla batai pa bat bangin bypass no ya katuka jingking kebetul benta nak kebenta ka permanent solution bat bangin ya no lemba jong katuka punya ke industrial estate jong ka umyam kete kata kade ka bagi ko Daka jing temu ban shim ye kisin jam ban pentikna bakanam dan kanu nu jing latu jong ka khajana na ka jing die ka kian katanat excise kala pha ye ka jing turwa sha ka sarkar jala ban pendan kam no daki kor computer kata ka digitization ban lum ye ki jing tep bat ye ka jing khen jing dia Habayakran bagi nong patai kubor Menteri Ketenat Excise ubak kermen cela ulaong bak ketenat excise kalapa eka jing terwa ban sedang no eka digitalization ban lum tikena eka jing ken kam tam habaki wiki jelaru kilakio hak jingi olum khajna leng bak ketenat excise ubak kermen cela ulaong bak don kejinglat bean joka khajna hak jela ndrei on dala pentre kam eka digitalization on setiap lakadon nekam don kejinglat bean jongka khajna Habakali la kajing dek yat bean kaktaan kajing olum khajna ke sarkar. Uba kermen cela ulong ba empat la ban pensisa. Henry la daki nong dia kitiet ya kakiat nagi dukan dek yat kan kata ye. Henry la no satang la daki litiet nagi bonded nagi kudam bokyat ne nabar jong kejela. Actually ya kini jing de bean nga ngam not bano exactly ke jing do namar katkum ke jing tip jonga. Ya lada kini badi hakitukan kita nampak wine store ke leakage hangta kamdon ke loss of revenue kanam don. Hari lada kini buat ki badi hadukan ki shim ya ke source yang ki from where else ya let's say nabar ke state or else direct na ki bonded dan hangta ke kata kamtam ya ki retailer but kumjur ya ke state hi kamtam lada ki yo direct na ki bottling unit te hangta ngingkwa ba kini ki bottling unit kandon ke leakage lane kini ki nongdi ro bikin ten na gitu hoi no doubt ngim I license ya kini ki nongdi hadukan bikin jadi re lagatar when it comes to revenue so ke banga setu tharai kanam don hi kata ka jingdo ya ka revenue jong state lada ki shim ya ki mar no po na kini ki wine store kini ki bonded they are not authorized to sell it to public kinum la bandi kin habdi direct ya ki wine store only nomor kandon de kejing kenjing dia telada yo let's say nomor kumbanga omanta ngin padon ya kata computerization te yo let's say ka don ne yo let's say kanum don ro te dala implement ya kini ka ayu project hang tangin satip ka la judon ne am they become judon that means nothing change. If there is, then everything will be same. Tip ya kata Henry ka nalen jong department jong ni persang ya kata kenapa nomor hang ni kandon ke costing mo jong ke project te kata costing bidang wat kilat kilanti kenapa kanum kata ya ke revenue jong ni plus ke jing lujing step lada ki company ki ba introduce ya kene ni kwa ya ki bakin wat kilat kilanti ban find alternative ba ndai na ka state exchequer ya kini kijing lujing step so yakini ngidang persang hadu mentangin panut ban over exactly whether ke finance department will accept it or not so tangkata diga hope jongi na ke department hopefully finance department ke planning they'll have a longkin page bnia ma yakini ke outcome kala ban long ka benefits of the state jongi Hakabayday bat ki election MP sa Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Uba kermen cela ubalong menteri sarkar bat unang yalam keseng UDP. Ula penpawe ke jingkermen ba ukertong yang monlang ke RDA uba Robert Jun Karjaarin. Un job ikiniki election bat ulaong babarok kat sangut ki MLA na ke UDP bat HSPDP ken trish tam na kebenta ukertong ke RDA ba un job iki election. Uba kermen cela ula kenturu iki patba ba menta ke kenti ken ailat keseng UDP kenang bekentip lakala ne em ban lebha hagi yang dorbar tauan parlimen. All the candidates who will be contesting any election, not only just the MP, but what I feel, a candidate when he stands for any election, when he contests, with the hope that he will be the winner. The same thing for us also, we are fighting to win the election, and we will request the public how we have been doing. We will, if they give us a chance to serve, then only they'll know whether we can do it or not.
So I feel it's a high time for the people of the state to give one chance to the UDP in the in the umbrella of RDA, so that our candidate to go and perform in the parliament. So for this, I would like to request that people of the state, please kindly support us. So we will show them that we also can be a leader, not only just in the state, even in the Delhi itself, in the parliament. We used to think it that way. So until unless you try to fly, you'll not be able to fly if you have wings also. So to be able to fly, you have to try. Then for that, you have to get the opportunity. So until unless you have the opportunity to fly, you'll not be able to fly. You'll just keep sitting and thinking that I cannot fly. So the same thing with us. Until unless they give us a chance. So how can they say that? Give us one time. Then only you can say that, oh, we end up just in Meghalaya. People know it better whom to choose, when and how. So for this, we don't have any fear of any party who's the candidate against us. We will not mind if there are hundreds or thousands of candidates contesting. Our motive is that the UDP candidate under the umbrella of RTA, he should be the winner. We are not against those people that are doing something wrong to them so that they lose the election. Our motive is that to win the election. They're losing is keep it aside. We don't mind. They lose, they win. We have nothing to do with that. But we have only one thing to do is that our candidate should win. Kinong yalam kay New Trap Youth Council HYC hagasi balang jogotayo kilale yakundu yo director joko Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences katakani Grims ban budien halor kimat jing dawa joko seng handai kinong yalam joko HYC kilami jendat no nakajing yalang dak bakeno ba director ulakren to met yeki bat kilaberngam ban khang talano yakani Grims Hadian kat tukak ni director ulalik ban panmat no yaki nong yalam joko HYC. Director ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims Dr. Nalin Mehta. Ulah ban mi nak office terekam jong ban panmap nak nong yalam ke HYC ke bela berngam ban khang talai ke Negrims. Hadian bu director ulah keren tomet ki nong yalam keseng ha ke jingalang bula khot ban penlong ha ke sngi. Dr. Nalin Mehta hakalai kuitrik kulalengkot arajar arpsau ulakot ikinong yalam ke HYC benekran lor kimat jingdawa kaseng kibakentup ya kejung penlong eksmen tungkam nurse Hanegrims halor kebamang prapo nak sispa nak bentag group C bat D nak kitrai jela bat kiwe-kiwe ndrei kani kejing kendo kelapoi kejing bitar bat jing mi jendat kinong yalam ke HYC hadian bau director ka Negrims ulah sedang ya kejing keren dak kejing keno ba kaseng kalawan tang ban penklumar kabala penlong ya kinong yalam keseng bagin bitar bat mi dak kejingdom na kani kamera na kaliang kinong yalam keseng kibalawan kejing yalang tang sangut kila khot ikit khot jong keseng manwan chene Grims dak benta ban khang talano ya kani Grims lada director ummi ban panmap na kinong yalam keseng dai hadian balawan ra ki magistrate kibalet benekran yu director kabala penlong ya director bo unwar mi syabar pat panmap na khot ke HYC bat kular ban penlong biang ya kejing yalang ha kesngi ba menjur kit khot kaseng habakran negani kasngi president ke HYC uba aroy ku par senram uda og makane ke kubor syabar ke director ke beben pet gitnat ke sarkar preng ba habaki wan ha ke jela ke ban buram ki trai jela bar kaseng kandang bud dien ni kitnat terekam ba ke ban thungkam ya ki trai jela Let us do that. I have a request. Until you fulfill the last We'll meet. I cannot. sorry for today. All right. Some people, some leaders are upset. my thing- Our members all are coming here. Some more are coming. We could have taken a drastic we step. There could do have not- been a law and order I do situation not in wish. this hospital. I do not wish to upset you. We will work together and take it forward. as this dismission of director. Director to behave No, like that. we will take this forward in a positive manner. Okay, And we'll fix whatever another day. whatever I can do, I will do. Whatever I cannot do, I will ask the ministry to do. discuss that on But I need you to know, and these gentlemen have seen that the letter that you have given us is being forwarded to the ministry with point by point request to follow and further. And if We'll they have to agree to discuss. that, I am more than willing to implement, because this is not my hospital. I am just running it on behalf That's of fine. the No, ministry. you came here. That's why you have to know. That's fine. No, you have that Negrim is in Chilong. I know that, It's in Chilong. I We know. are the local. You have to know how to behave. but You I to know how am to welcome governed by local the central people. government and the Okay. constitution.
kajing sha kisnem ki baladep ka negrim sabaka thung ka khot application nam taman thung kam na sang ni ka shay le hi de ka negrims da news nam baladep ka ga new director la le ulong ba penlong ya ka ni kajing thung kam nursing officer leng ba kata ka norset kabak le leng ba ki institute kum ka aims bat ki wei pat ki jaka por India kajing le jong ni ya ka ni ka exam norset ka pelong ya ki samla ki jong ni bakin nom yo lat ban thung kam nurs na ki shispa khandai po shispa kat nu tilgi pos ki kena ki jong ni ki bayo rung nam ka norset ki dei tang khat reu hadu khat nyung kamut baka penduk lat ki jong ni nama ka norset ka dei ka exam ka ba hadu kata te ka dei ka exam ka badang thamai te ka jing dawa ka jong ni na ka enigrims ka long bai mdei ban pelong exam leng ba ka norset balada ka kwa ban pelong dei ban ailat yang ni ya ki kun samla ki jong ni bakin long familiarize bat kum kini ki ja exam kabaar abai dei ki outsourcing agency ki batrai security hang ni ki batrai ki wei ki skill unskill ni ong ba mdei ban khot da ki agency ki bana ba bat ki batrai po jong kita ki agency ru ki dei bandai ki local komot ba ki try muluk nang ni kabalai kabangi ni dawa ka long ba yaking ni ki group B bat group C dei ban thung kam prapo persen ya ki try muluk ki jong ni bat kabasan kabangi dawa khmat jong ni kalong ba kini ki nurse ki bala tre hang ni hapot ni grims ki don ki batre lang ba outsource agency ki batre de ki laki sans nam news nam chief house nam tilada uniu director khot lang ba ka norset kini ki bri ki jong ni ki bala tre hang ni di post nam kin let cha tingi ngi dawa ngi on ba ka dei bandon ka one time policy ka ba ki nurse ki batre hang ni hapot ni grims dei ban observe no eki dei ban penrung no eki permanent hang ni hapot ni grims kita ki di gimat ki bangi kwa bani kren ngi kwa bani kren ya sapang ka jing ki jingja thurmur ki ba ka ni hospital ka le dang kini khendia sni play I bakawi ni ki pardok prasnam ki jongi kon samla jo ka jai bendri kala shudu ila ka jong ka jing ndei tang katang ila yo sibun ki complain bakani ka hospital kale experiment ya ki mat yap jong ki pardok prasnam ki jongi yak ni hospital ngi kwa ban ya kren ni kum kita ki issue ban ya kren ba uni clear jo ka ni institute nengi klam yo ala nama ka attitude ka jong u tinginget ba lesi hakini ki singi ki ban sawan ngin sa penbet ngin sawan pat ban kenduk ban kren Haswa bangini kimi susu ki kubor ki jongi ini phai swa si por ki ni ki jing pen pana. This festive season, give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakhiya Road, Shillong. Is a next step to the Prime program that we had started 5 years back. And the CM Elevate program targets 20,000 entrepreneurs in the next 5 years. We want to push and we want to support 20,000 entrepreneurs. Hapa phabiang skibenta joko kubor. Hapa deng ke jingle ka sobha bat ban sangkai pangat ka apot sepsingi ka lalit hap hawi samla ha ka si ublei jong ka tayo beladep. Ha ka ba ula hap sapok karyat ka badan hamamlu sara bat ula du sendan niel ka jing im. Hagawi ke jingja ke besmosi uwe samla breu laklan hashan hadian bola hap cepo karyat ke badan dekis pa apot cepo kan bau udang le ngobha balak parlok hagawi ke jaka jengokai ke bala benanam ke badan ha ke snong momlo hasora
kat kum gejing tip balayo lum le tho bagane gejing jak basngosi kala jah kapor kom basau baje janmiet ha ka arpu pratrek ukala lengkot arhajar arpu sau ha ka ba weu samla blatip kerteng kom uban kan mau lengdok mairang arpulai senam kerta bosong basa anong mensong East Khasi Hills ulaklat no hasyan hadian bulahap sekene karyat le tho ru bau niu samla balaklat no udai betrai belasngi ha ka weu resort keblatip kom kapala resort Barakani kasi belajar kena kejing jaga besngosi ulalit kai lang badwe parlok jeng udah ketuk tuk sekene kejaka jeng okai. Layo jeng tip ru batang mari yo jeng tip balok kena kejing ja na kalian kinong shong shnong rengkat bekinong lam shnong kembang mulu kila let sekene kejaka ban pentip skibor pulet ka seora iba mar lahir sekene kejaka rengkat bekibor pulet ban le ya kebadan kam. Dai hadian kejing kun kebalane akat tu kene kenta namar kejing jeliau karyat bagi jing ban hiar sekene karyat kibor pulet ke seora bagi jing rap lang na kibor punya chnong kilala ban se kemet jing nu samla blakla no bat bandra sha seora CHC ban penlong ya kejing toket halo kene kejing ja pasnosi Haka janmiet jong ka si ublei jong ka teyo belala uwe usamla kat ba udang lap miet haka ban lum yiki ding thang ban yo sa ding namar ka jing kriat jong ka beneng ban ban uni usamla ula du no ela ka jong ka jing im na ka jing sabat haka boarding electric ha transformer ubadan hajan jong ka pung omyam Hakawai ke jengja ke besngosi weu samlau la klap no hadian bula syalempat ak boarding elektrik najan weu transformer ubadan hajan kepung umyam kene ke jengja ke lajah ke jan miet jong ka arpu pratrik kula lengkot hakapor sunsteng ye kat kum ka kubor belayo lum la pentip unu samlau bla klap no de bletip kerteng kum urishan lang mukti arp san senam kertau basong basa hakasnong lat syarai hak distrik riboy ba uderu nong apahara ya ke jingking umyam keberang yat menta ke jeng marmot da ka company jong ka ITD Cementation India Limited Leo jeng tebru bau nong apahara ulalet banwat ding thang ban saat ding namar ke jeng kriat akapor pahara kene ke jingking na kawe ke jaka beran transformer jong ka company ha ka bau nu samla lo sya lampat ak boarding ke baklan Na kalian ke batrai lang ha kene jengkiang umyam kila penkit no marmar sha civil hospital Shillong banyo jing sumar nreu nu samla wa kla no hadin bapoi ha hospital Namar ke jing sedang ban penklalong ya kawe ke jaka ha kasnong keling riboy district kum ke jaka bani dikiat ha kasi pele jo katayo ka New Trap Youth Council HYC riboy district kalabe ano ikipat ba badi kisamla pulie ki badan ha kani ke jaka da ke jing tmu ban penne ya ka shongsok shongsengan ha kani kasnong Kinong yalam ka New Trap Youth Council HYC Riboy District hakalai pau terik kulalengkot arhajar apusau. Kilalit be ikireupat ba bat ikisam lapulik bela penlong ya kawe ke jaka harut kusrok keling hajan ke skul ba University of Science Technology Meghalaya USTM kum ke jaka yele ngobha benedikiat pathar. Bat ban penon kami ke jingdi buat ke belakta ya ke jing songsengan hakalit kawan kipat ba. Ka HYC belalam kemat do samla Tony Shela General Secretary hadian bakal yo jing ujor halor ke jing don jiki upat ba kam tam ki kena pulia kentai bat cenrang ki berjaya syongkai bene di abam hakane ke jaka ke bapen syong siar kalet kawan kipat ba kumta ke seng kalalit jurep bat lap ke jing shisha ha ke ba ki dikot ke seng kila be ye ki upat ba ke be syong dikiat hakane ke jaka Utoni Shela ulapan pau bagaseng kali jing ujor na kibabon halor kejing penlong kira upat ba ikene kejaka kum kejaka yeshong banya di yabam kum ta kaseng kal shimkia bandet jurep bat ban be ikitu kebiji yeshong banya di yabam hakene kejaka da keboong ru bahakan ke kenti ke benengkong kidikot kaseng kila shube ikira upat ba nrei lada kidang lap shushu akiwe kiwe gisngi ikira upat ba kibe di yabam hakene kejaka kaseng kan sasyem da kesenjam ke beteng Na kaliang ke HYC kelakot ya kibor penyat chnong seng samla seng kentai kamtam ketenat pulet bakin pet ngor ya kum gane kejenglek klam akor kirupat ba kibuji syong benedi abam wat akipor mensngi mensyairu neha kapor menmiet ban lait ne kinu kejingja ke besnguksi kibakta ka syong sok syong san bat kalet kawan jong kipat ba na kaliang ke HYC Riboy District kat bangin ang yai ba kana kalti bat bat ni juyo ro ka jing ujor na ka por sa ka por na liang kinong snong jong kanega jaka ha kanega jaka ka bang yeng ka bang yadon menta ka bayadon ro hasanda jong kanega school ba ka USTM
kena jaka ki pelong ya kena jaka kom ka jaka ya song ya lek subha ngimtep kide kena pule ki brus nong la ne mano ne kalalong kabla isai met adu kata-kata kalalong klem akor ba penjak burom ki nong lek nangwan kena jaka ngilap ya ki kena ki baya di kenja ki baya di kiat kentai senrang dan re hadin ba ka choisi ngila yo ban lap ya ki menne sendet kini ki baya di subha kena jaka kilap het no bak na kena jaka te ngi ngidap daga jing so si abakra ko jing so diau khamtam haga ba kan ke jaka ka badan hasan da jong ke school ba lane ke slam ai jing nang jing start ya ki samla pule na kan ke nong ba hanre salandat jong kan pat kadon kan ke jaka ile sobha ke jaka di kiat ke di kenja ngimla mantip ro yo se na kan ke jaka ki di drugs ro ngimla mantip ko kata te ka ba na kalian jong ka seng ngikwa ban keren daga ba syai kalong ba ngi kuntu jur ya kinong penjai senong na kena jaka ba pin pelong da kajing pahara lane da kajing kenra na kapor ba kane jaka kanom dei benlong jaka ka ban yadi bam suba na mar kalong ka isai mat na mar lengba kane jaka abang yai na sering sarung ki yai lengba ki beru kane jaka ba ui ya kini ki kentai ki senrang ki ba yadi bam suba kane jaka kumjuru ngi so ban kentu ya ki bor jaka an ki bor pulit ba kinle ya ka badan kam da ka bakinwan ban kenra la deh ka por menski menmet la ni hakino kini por dan kam ban talasi ya kini jaka namar ba kan pensliudur ya ka imlang ka salang kan pensliudur ya ka jinglong jongi ki breu la ni kita ki samla ki ba yo ya ka jinang sat akan ki system te kaduk khatwai gim kwa banang nei sakmat kane ka jaka kan long ka jaka ya le sobha ka jaka ya di kenja di kiat di thai sirang gim tep ki kena pule USTM la ne ki nokso jere jaka regim kwa bani su kan nei kwa kata kane ki kwa joka seng na kale jaka SYC Kanyutrap Border Dispute Redressal Forum ha kasipele jokata yo kala dawa ba ka sarkar Assam kadiban penpai biang yakichnong ki bahap ha block 1 saka jela Meghalaya bat lada ka sarkar Assam ka kentat yakani ka sarkar Meghalaya ru kadiban kentat bania soy ya ka sekolah jong ka jingi penbet yo put usah Kinong elam jong ka Kanyutrap Border Dispute Redressal Forum ha kasitrek urampang arhajar arpusau Kalakentu ya ke sarkar MDA balada ke sarkar Assam kam trek ban penpai ke blok 1 ke bakentup ikilai pu hendriu teligisnong syak jela Meghalaya. Ke sarkar MDA kam dai banesoi ya kanu sekolah ban penbet jau put usam. Na kalian kinong elam jong kene ke forum. Kilawan ban bu rek city hak office terekam menteri rangba ke jela ukon rat kongkal sangma. Usembut menteri rangba ke jela ba Preston Tensong baru chairman ka regional committee ke Rilom Jantia ba Asnyau Palang Dahar. Ban pen sengowe karai jeng nok snong ke blok 1 halo ke jeng pen bet uput usam hapdang ke Meghalaya ba ke Assam. Uba si sungo chairman ke nego forum habakran cikilat patai kubor. Uli itu bah ke jingalang ke belong ha ka khatsau tri urisau arhajar arpulai. Lashe mekarai ban persya ke notification ke balapen mi ke sarkar Assam ha ka khalai trek wiayong syajar kenai spasan puwei. Namar kani ke notification ke dai ke beluspen trekam klem ke jeng menjur ke nok snong ka blok 1. Karai ke baar kelong ban persya halor ke jeng penrong ke sarkar MDA ya ke kanduli bat ke pesiar hapok ke sektor ban penbet yupur usam namar naduk ke senam syajar kenai sepasan puar ke jeng ekran ba ke sarkar Assam kelong ban penpai no ya ke blok 1 syaka United Khasi Jainte Hills Autonomous Council bat kamdon kanu ke jeng ekran halor ke kanduli bat ke pesiar namar gini gisnong ki bahap apa ke blok 1 komta kamdon jengmut ban penbet gini lada ya ke blok 1 an penpai sya Meghalaya. From the side of the HBDRF, the Kanyutrap Border Dispute Redressal Forum, we have been seeking an appointment with the Honorable CM for quite some time now, and the Deputy CM, who is in charge also of the Regional Committee Block 1 area. But it's been quite some time now that we do not have any appointment, so therefore today we have handed over the memorandum to the Office of Deputy CM, Chairman in charge Regional Committee West Jainte Hills, and the Office of Chief Minister. And this letter we have informed the government regarding the decision that was taken in the meeting held at Joai on the 14/10/2023, wherein all the NGOs from Jainte Hills were present in the meeting. The village heads were also present. The Doloi of the area also. They were present in the meeting, and during this meeting,
we have taken a resolution. The number one resolution is that we have again reiterated that we totally oppose the notification dated 13 April 1951 issued by the government of Assam back then. Because this notification has been issued and included the Block 1, Block 2 area to the North Kachar Hills District Council at that time without proper verification of the residents of the villages that were available in the Block 1 and Block 2 area. And second is that we are emphasizing that we do not want the government to come up with any type of sentence or words saying Psiar and Khanduli sector. It is a Block 1 sector. So we totally oppose if the government is attempting to settle the boundary area, the border dispute in the Block 1 by piecemeal. Because our objective is this. If the government or the regional committee is intending to look into the Psiar and Khanduli sector alone, then we will be losing a large part of the Block 1 area. So in order to save time and for proper and effective result of the regional committee, we would emphasize that please look into the Block 1 sector as a whole. Like we have made our stand very clear right from the beginning. Our final demand is that to retransfer Block 1 as it is in total back to Meghalaya. So these are the few points that we have put before the office of the CM and the Deputy CM, who is also in charge of the regional committee West Chengde Hills. Banile ban kentiu ka khut ke suba ha keleng kisnong ki thau ki badan ha keleng ki district jok jela ha ka sipele jok te yau ka sarkar jela kala penlong ya ka program Hamadan Kur Kalang lumdat kla bhoirembong batlasam ki kali auto rickshaw ki bayat ka boarding electric ban kit ye ki nyut ki nyer ki bami ne kisnong ki thau. Ha kasitrik urempang arhajar arpusau menteri rang ba kejela ukonrat kongkal sangma ulap pat ba bat IT ki auto rickshaw kit nyut ki bayat ke boarding electric ki badan kumba ars pa nyau teli shagi blok baper jangri lum kasi jantia. Ya gini ki auto kit nyut la IT skinong mi kemat ngi blok ha kejingalang ke belalong ha kemadan nelakai jangka Kur Kalang halum dat kla boy rembong. Hagini kesini ledon langru usembut menteri rang ba kejela ba asnya walangdar Menteri Ketenat PHE Marquis Marak, Kementeri Ketenat Kakot Kakya Dr. Amperin Lengdo, UMLA ke Umroy Constituency uba Daman Bat Lamaria, UMDC ke Umroy uba Ar Karbuki, ke Officer na Ketenat PHE Bat Kinong Trey, ka Swachh Bharat Mission Gramin Meghalaya. Habagran na kanigasni Konrad Kongkal Sangman kong ulapan pa kejing kemen bagum kejela kelanang jam syaprang ban penurlong ya kejing angnut jong sarkar pedeng ban penlong kum kawai ni kejela ka bakuaj hagari haga bagisnong kitau kela download iragi pankana lembaga Swachh Bharat Mission Gramin. Uli itu ru bagajela Meghalaya mentakalakot cakap prapusau poin lai naksispa ha kajinglat na kajinglet barpathar ne kekerdan ODF plus na kajing trish tom bat ban penurlong ni tenat sarkar baper kajela Meghalaya rengkat kajingit terilang kidor bar snong bat ki blok baper ha kaba kathong kalong ru ban kot kum kajela na kishpotli kajela hagar India bat lengba kini ki kali kit nyot elektrik di ginuksa banang warra syok ya kejing khot jing suba bat shan on saplat kineru hari lum garu u Konrad Kongkal Sangma ulapan menaru bag sarkar jela mentakladon kathong ban penlong ya kawai kesngi haman ka shisen lai benai ban penlong kejing pen khot igi shnong githau lengba kejing terilang bat ka office deputy commissioner bat kiwe na kaliang Menteri Ketenat PHE Marquis Marak habakran ulaong bag sarkar jela kan penmi ya kejing mangpisa na kebentang kesenam arhajar arpusan bagentop ya kejing kenjo ya kekerdan ODF plus syaka shispa nakshispa daga bapenchna ki pankana ya kisilak 10,000 arspa sapotli gilong yin lembat 10,000 sanspa sanpulai ki bayo ya ke skim PMAY banchna ya sanspa nyopotli ki community sanitary complex unit banbo ya ke plastic waste management unit akeleng jela bat kiwe If you don't have that goal, that conviction, that determination in us, we will never be able to achieve it.
And hence, I call upon all our officials, political leaders, citizens of our state, that it is our duty to ensure that we all work together and achieve the different goals that we have set for our community, for our villages, for our district, and for our state. Today, the distribution of some of these vehicles is a great moment for us. It's one step forward once again to show that how the community and the government can work together. And if we work together, nothing is impossible. It's a message to all the people that this government believes in working hand in hand with the community. The strength of our state is the different communities that we have, the ownership of the community, the participation of the community. This is the strength of our state of Meghalaya. And hence, working on this strength, we would like to work together with the communities to achieve the different goals that we have set in front of us. Daka jung temu banile ban penne ya ka jing jerangam jogi cloud ki betap ki bedon hak lengki snong ki thau hak si belang jo tayo ka Khasi Hills Autonomous District Council rengkat baka Meghalaya Basin Development Authority kata ka MBDA kila rai ban penia chakmat ya ka project Green Economy Meghalaya hak ba on ai jing yarap ya ki pat nong rap ban yada ban penne pensa ya ki cloud ki betap Kumshi benta ban penya chakmat eka project Green Economy Meghalaya. Ka Khasi Hills Autonomous District Council rengkat ke jinget Trilang bat ke Meghalaya Basin Development Authority ke Sarkar Jela ha kalai pui trek kulalengkot arajar arpusau kala penlong ya ke jingelang ha ke State Convention Center. Ka Green Economy Meghalaya ke project ban penek pensa ki klau ki betap baka council kan ada ke jingerap pisai ki nong rep ki bayadai ki klau. Habakrani kilat patai kubor wa peniat sing CM Chief Executive Member ka KHADC. Ulitho bagane ke project kan long kajinge trailang hapren ka KHADC ke MBDA bat kajinge sno akti lang da ka Rabo Bank account bat ka Yora Ecological Private Limited ki banang rong ba Delhi ban penurlong yang kajing temu. Uba peniat sing CM ulitho ba haduk menta ladan arpu prangut kinong rap ke beladat ban register na kebenta kan ke project bat ukermen ru banakini kan lo kenuksa na kebenta ki weipat kinong rap bagian wan chakmat ban shemigisin jam ban sumar yaki klau ki betap. Ini ka meeting la host daka Khasi Hills Autonomous District Council. Kumju daka jinget Trilang collaboration barka MBDA ke Meghalaya Basin. Nakamenta kanika way ka jingtmu ka thong ka bagidan kata tika program shapang ka Green Meghalaya Green Economy Meghalaya. Te kanika jingtmu hi ka long ba kumno ngin penne pensa yaki klau ki betam kumju ru mendai tang penne pensa yaka klau nam taka jingmentoi habide baka leer ka bakhu iban yo khamtam ban kijit ikanika ka carbon ka ba ka leer ka ba snew henry kanika approach lani kanika sinjam ko pini shimenta ka compare ka longba yakino ki nongrep siki farmers ki bala ban sumar ba sedang bantung ding khamtam habide kanika agroforestry kumju ka ba kentup ru wat ikiniki nongrep latarpat se someret kwai la benong ki babun ki jingrap ki ba dan jingmut de se ki ba penlong ya ka klau ko petap yakini ru la kawar la po kanika jingtumu jokani program but kumju ru wat yakiniki lau kentang dan iki klau jongki hima dan iki kikur ki babun kiniki private plantation ki badan tekani ru ka kentup lang te ya kani laya sedang mentala kaptu kan ipor kumapi la tip ni la don ka first meeting po district council te office jungi bat mentas ni khot lang ya Giant Hills bat ya Garo Hills district council te nakida bom la kyar kim dan lang hang ni henry naki hima ki yawan ban shimenta magi kham khot bon ni khot shotang hima meliam bat hima khairim kini ki hima ki ba kham he ba po rihasi te kani ka jingya Trilang ka jungi
kumba pitip kumbala keren benrap dari Pak Sampat Kumar IS ba yakni jingtmu lai trelang bat kanika development bank bangi om Rabo Bank ringkat bat kanika akon ne Aira ka team professional team na Port Delhi ya kaban pen urlong ya kanika jingtmu tena kalyang jungi kum ka dis council ngi soba kanika deka aka initiative ka ba long dan kambha buat ke balong kongsan hadu kata hakanika juk ke pemerintah kanika senam ke pemerintah kham kerpang ru namar ba ngi pelet jingmut habi deban pendek pensa ka mariang te ka baal kumba pi juktip ka central act jong forest ka don ka state ba ngi ka council forest act ngi don kini baru ki jing temu betang ban pendek pensa endai kani ka approach ke pemerintah pat kani ka initiative ba thmai mentah pat kalong bangin COEA ya gitu kiba pendek pensa mariang katakan ketika ke ke ba sultanat te mentang ngi community baling ba kani ka meeting ke baar ke bingila yo ban long mentang sngi nget scam ngen sa lek ban ya kendu sikinong rap hi chaka ba per hangni pori khasi jantia jungi bat karo hills ru khnang ba kinong rap kin la ban yo jingmuntoi na kanika program ke jungi Bani le ban penbiang ki surok ban pensuk ya kalik kawan ke jong ki pa nong song snong bat ban kentiu ya karoi kaman. Hakasi sajan jo kata yo belala UMLA ke South Shillong constituency uba asan bor sulai ulabu yo monong rem ha ke jingyalang ke belalong ha Assam Club Laban. Na ke benta bantai ya ki surok bat kinala ha ke jinglut jingsep ke bakot palat ya ke khatsan kelur tengka. Ubasan bor sulai rengkat ke jingdan lang ki he jeng ketenat PWD bagi nong elam nek sinong beper ulabu mau nong rem bacna ke surok na ke surok PWD leng ba Relbong Community Hall sya ke surok PWD Sherpi ak jenglut ke balong sauklur live sanlak san pun hajar tengka ke surok na ke junction jong ke surok PWD leng ba ke klau mensan ha ke jenglut ke balong siklur live pupralak nyopo hajar tengka kanala ha ke jenglut basan pusan lak ark kondai hajar tengka Kisrok kaki benta jong ke South Shillong ha ke jenglut ba siklur khat saulak sapoi hajar tengka kasurok ha lum jeng thang ka bakot siklur nyopu nyolak prapulai hajar tengka kakenro ha ka sanbor sulai road kakenro bat jengker sainar ha sulai road bat kanala ha Muslim graveyard bat bensiang rong ya kasurok halum paring ha ke jenglut ba prapu arlak prapui hajar tengka banchna ya ka aqueduct channel ha Kenches Trace na Bishnupur sya Bethesda Hospital apa Kenches Trace ha ke jenglut ba arklor sapui lak sanpo hajar nerus pa tengka kasurok na kerdop jong ka Arts and Culture Relbong hadu Relbong Community Hall sya kasurok Sherpi Relbong ha ke jenglut ba siklor kendai pu pralak laipo hajar news pa tengka bat kasurok ha ke jenglut ke bakot khat saulak khat prahajar ars pa tengka ubasan bor sulai ulong ru bakumu MLA wiale kat bala banwan ra ki kampenroi ha ka constituency ndai on amla ban pen urlong klam ke jingi trelang jokinong elam snong bat kinong song snong ulai ku blai giru shimet ke blano senyang gijaka na kebenta ban la ban pen urlong ya ki project boper badu ulong ru bagi pat ba yam dai ban benut ban no senyang ya la kejaka jongki na kebenta ban pediang ya ki kampenroi bat kem dai ru ban benut ban ai namar onda ki yap no ken hab ban pai thli bala ki diki kristan ru kinyo ekajaka ke bantep bala ki dai ki berang bat ikan yam tenrai ru kum keseng khasi ne senraj kinyo ekajaka ban bo ud pay bat chieng after winning the election 2013 I have taken up with the state government with permission and OC from the PHE department, where we have given an independent line only for cantonment area. And now cantonment area people, they don't need to wake up 3 a.m. in the midnight and fetch the water. The water is sufficient in cantonment area, as well as within Greater Rabat area. There are also many schemes like children's park we have done, playground in Dobitala, Jalupara, we have football field, we have volleyball field, badminton field, we have children's park. Before, it was a dance of anti-social elements. The Dorbar Shnong, and very, very, very thankful
to the ground force of the Public Works Department, the PUD, who are the backbones, to go to the site in collaboration with the Dorbar Shnong, Sangathai, Sangsamwa, to prepare the DPR, Details Product Report, Plan Estimate, and after that, they forwarded to the government. Once it reaches the table of the government, it's my duty bound to take up these issues to get them sanctioned, right from the planning department, the finance department, up to the table of the minister of PUD and even to the chief minister. Ongoing scheme of additional water supply scheme, which we have got the sanction from the Amrut scheme, Atal Bihari Vajpayee mission scheme. This is going on, which will pave way to the PHE and the municipal to commission the additional supply of water all over the greater Laban area. Lumparing, Manlaban, Lumsopo, Lumdarbar, Kanjatpol, Laban, Jumarlin, Lower Laban, Red Cross. It is within 1 month, I think, this scheme will be fully completed and additional water supply will be given to each and every locality within Greater Laban area, except cantonment area, we are having sufficient water supply. Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC rengkat baka sarkar jela namar ki daw ki bam lakyar kila shim ya karai ban penlong no ya ka Monolith Festival haka arpu ar ka arpu lai baka arpu sautere urempang menta usnem hamau pelang naka sitere urempang kabakila bu kham menshua. Deputy Chief Executive Member ka HADC uba pencengan NCM ulong bagadaw belapen kenria ano eka Monolith Festival kepada benlong hagishtrek arterek balai terek urempang balapen kenria ano asaka arpuar arpulai bat arpu sau terek urempang kari namar ba omla asyo ban penkre ebro gejing don kam namar gejing wan badang sian jangka presiden hamau plang mat kladon ru gejing ajing mut ban penkenria asyo sipor namar gejing kriat parat kabeneng bat kumtala shemekarai ban penkenria asyo yikitarek ban penlong ya kene festival kabalai sngi haka Khasi Heritage Village hamau plang. Uba pencingan NCM ulong ru baya kene tamasa onwan ban plia dau sembut menteri rangba kejela uba Preston Tensong bad an penha perdapat kene tamasa dau menteri rangba kejela u Konrad Kongkal Sangma hak arp sauterik urempang. Ulong baya ki babon ki jing penkrea ban penlong ya kene tamasa ladat ban penbiang lot nrei ki basa ki desa tangkat to katne. Bad ukerman scam bahak kene tamasa on penina mekariti gedostor bad ya kalariti tenrai jong gejat benrio. I pensangan no ya ka sitik atrik literik ka daw galong ba ka jingwan ni presiden ka bagi haban benkrea i reception na te jaka haju ka poru gini ki khniat sngi ka khya pal ka beneng kita ngong ki presiden na mo plang yang bahagi tu sngi kan khriat ba tadang ya la ala ka atwal atwai absau tentatively ngai penbai batu deputy shimisan i ba presiden Tensong inwan ban pli ya ka festival haka art watering for Qatar budget but haka final day ni kelas day nyong u inang nge keren badu shimlistan banwan na ba kasini penkot absatek jong February bi ngila don ka first Monolith Festival arja kharlai ka second Monolith Festival arja khanriu but haka ni ka arja arpo sau mentalu most probably kilong ki ju hi ki babon ki showcase ki jongi hendai kan ni mentang kan kamlong nanong kan kam pair kan dia kadau kalau nomor ba jointly berkat tourism department yang baga Meghalaya East Limited ke ba ngilala ban ya tilang rekan-rekan bad ke ba nisutu pada kalian ka Meghalaya East Limited tu telah thongi ka farm ka jong Roski group na kebantaban long event manager kan ka festival tengah try kan this time kan kamlong kami kena susu. Belum mentah ki traditional hot nggak complete.
Kajing pen bahai ka amphitheater la bian ka VIP garing la pendam angta ka green room la pendam ki babon ki hang tu nga jande berapa ke museum tu la ada ke kumarong na chulong stang tu kan ki minor work bagi bagi traditional hot tu hima ba 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 ka juga pon ka yang event manager Roxy Group kin habsna ki stall na kubanta ki baya sibenta khambon tengah taikan cui pantata ki bagi kamanda Haswa ban ailat eka company Uranus Stone Product and Company ban play eka Jakarta liat mau hakasnong Duba Killing Riboy District hakasi hat majai Jakarta yau ka Meghalaya State Pollution Control Board rengkat bagi board penyak juga district kila penlong eka jingelang ban sengap eka sur ke jong padba laki pediang ni ki persya ya kani ke company bahkan play eka Jakarta liat mau Kibor berikmi jong ke Meghalaya State Pollution Control Board rengkat bar kibor penyak distrik Keribhoi. Hakalai potrek kula lengkot arhajar arpusau kelale cakasnong Duba Killing ban pelong ya ke public hearing na kebenta ban sengap ya kesur ban karai upat ba lan ailat nehem ya ke company Uranus Stone Product and Company ban play ya ke Jakarta liat mau hagani kasnong. Hagani kejingelang patba lawan banishim benta ruba SCM engineer ketenat Meghalaya State Pollution Control Board ikong balakenti Rani Additional Deputy Commissioner by Eric Kevin Rani Extra Assistant Commissioner nelor kirang ba asnong kathan killing kinong kitkam ko all killing dorbar kinong elam kahnyo trap Youth Council bat kiwi-kiwi. Hagje kran patba naglang gibor berikmi jong ke Meghalaya State Pollution Control Board bat gibor penyak distrik Keribhoi kila sengap bat pensyong nongrem yigijing kran jong kinong elam snong kumjo nak all killing dorbar balami kemat unithel marak ki balakran syai bagi patba kim don kano-kano kejing persya banbo ekane ke karkhana teliat mau da ka company Uranus Stone Product namar nakaliang kene ke company kala kubur banbo thik iki kendon jong snong dan ujing sumar ke mariang kejing aikam ginong song snong bat kiwe-kiwe Nakaliang kene ke company ke lepen syai bat yaiban baka company kan buat tip yaki kendon jong ke sorkar jela bat ki achnong. Nakaliang kinong yalam jong kahnyo trap Youth Council Riboy District balam ikmat dau ba RC Thangkhiu. Kila penpau ba kim kersya ne kejing temu banwan ra ke Jakarta liat mau hakan ne kathan killing. Baladami kanu kejing ujor na kipat ba nong song snong nakaliang kaseng kan selet ujor syakibor ke sorkar jela nang ta show executive member ke KHADC badai pet ke Tanat Forest show MLA bat ke office deputy commissioner hagani ke jingelang layu opdiang ru ya shispa san papratlik shiti na ki babun gibalang ke balapan pau ban kersya ne ke company ban bo ki kor ki bor hagani ke Jakarta liat mau naglang ki bor penyak district lembat ke Meghalaya State Pollution Control Board kan sapha ya baru jing tho bat ke surup pat ba sya ke sorkar jela ban simpat ke rai bakat do la an ai jing bet ne em ke company bahkan bo ya ke kor liat mau jongka hagani ke than introduction about the project so मुझे बताया गया है मैक्सिमम पब्लिक को यहाँ हिंदी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा तो मैं आगे हिंदी में प्रोसीड करूँगा सो जैसा कि सर ने अभी बताया आपको इंट्रोडक्शन दिया है ये एक एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज है जो माइनिंग लीज 2017 में गवर्नमेंट ऑफ मेघालय द्वारा ग्रांट की गई थी माइनिंग लीज ये चल रही थी बट चूंकि कुछ नोटिफिकेशन आया जिसके मुताबिक यहाँ पे रिन्यूअल एनवायरमेंटल क्लियरेंस का लेना जरूरी है एनवायरमेंटल क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी दी गई थी लेकिन दोबारा ली जा रही है एंड उसका ये हिस्सा है पब्लिक हियरिंग में आपके व्यूज हम ले रहे हैं सो ये एक बोल्डर स्टोन माइनिंग का प्रोजेक्ट है बोल्डर स्टोन यहाँ से निकाला जाता है ये 4.96 हेक्टेयर की माइनिंग लीज है 49,600 स्क्वायर मीटर इसका टोटल एरिया है यहाँ पे जो माइनिंग है सेमी मैकेनाइज्ड माइनिंग की जाती है मतलब लेबर और मशीन दोनों का कॉम्बिनेशन करा के फिर यहाँ पे माइनिंग की जाती है जो माइनिंग है ये माइनिंग स्कीम जो कि अप्रूव्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ये एक अप्रूव्ड माइनिंग स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग ये माइनिंग की जाएगी यहाँ पे सबसे पहले जो 7.5 मीटर का एक सेफ्टी बैरियर माइनिंग लीज के चारों तरफ एक छोड़ा जाएगा जिसमें ग्रीन बेल्ट का भी एक डेवलपमेंट होएगा पेड़ लगाए जाएंगे एज पर दी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उनकी निर्देश के अनुसार
जितना भी इस माइन से जो भी वेस्ट निकलेगा वो एक जगह पे रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब जगह फैला दिया गया है, वो एक कोने में वहां पे रखा जाएगा, जो कि एज पर द अप्रूव्ड माइनिंग स्कीम। एक वाटर टैंकर भी, जैसे कि आपने एंट्री लेते वक्त देखा है कि पूरा वाटर स्प्रे कर रखा था, वैसे ही वाटर स्प्रे रेगुलर यहाँ पे किया जाएगा। जितने भी रास्ते हैं जहाँ पे भी ट्रक चलेंगे, जहाँ मशीनें चलेंगी, कहीं भी ड्रिलिंग हो रही है, कहीं भी ब्लास्टिंग हो रही है, वहां पे जब यहाँ पे माइनिंग टोटल फिनिश हो गई है, माइनिंग जब फिनिश हो गई है, उसके बाद में एक पिट बनेगा यहाँ पे। जब सारा मिनरल निकाल लिया गया है तो उसको प्रपोजल दिया है कि यहाँ पे एक फिशरी बनाई जाएगी। फिशरी बनाई जाएगी जहाँ पे आसपास के लोग भी हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर की जो बेंचेज हैं जहाँ से सारा पत्थर निकाल दिया गया है, तो मान लीजिए कोई मिट्टी निकली है, उस मिट्टी को पूरा वहां पे स्प्रेड करके पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। Uranus student product and CEO Kapten Hapore Umduba. Nalang Jungi Kum Gasang New Tribute Council Jongkari Boy District. Kajuan Jungi Shanegalong Hadin Kajing Pentip Kajing Jor Nalang Jongi Paiba Ngatrai Hangne Babun Hangne. Nagbaburom Yaki officer Jonga administration. Ki officer ki badon hangne ki bade ki expert habare bat ka pollution bun ka jingta habare bat ka eryong ki babun sorry kamur bodang habo jingta habare bat ka kal air ka bagi ring bat peniar mesim hapo jungne jakar borom mi kata atrai hangne public ring ki don ki ba krishan lare ki don ki ba persai ka tangan among henry ka song hapi kum ki bai ba are la yang jui kum gaseng hadin ka jingyo jungi ka jing ujur naliang jong ki paiba ki basa kta ki basa hapo jong nega jaka mening liyo ki jingren naliang jong ki headman ki babu nega jaka ki secretary chnong ki noilam chnong jong ki area ki circle ki bahap hapo jong nega jaka banalang jong ikum gasang habangi wan chne nalang jong officer mene ki ong ingi ba nalang jong pi kum ki NGO jong Garib Boy district Pimla barwan aten hapo jong nega jaka Namar bagari ka public hearing ka balong tang na bata ki paiba ki ba shakta ki ba shong ha ki tuki jaka nalang jungi ka kerpat sar ka jiwan chungi ka jungi sine kamdei balong bangiwan ban peli kano ka huri hura ban mi kano ka jingja ka konflik hapeng jong kinong peniai ban mangi kum ki dalam sang yustu ya kata ila kerpat i badak buburum kila syaingi bat kata ka jiwan jungi chelong ba ngisap ya ka sur jong paiba bubun balang Bada sekolah dan pitang ni kawai, bada lang jui kum kasang, bada paiba ki basong basa hang ne ki penpau, ya ke jingsak ta jong ki habare bad kena ke kuari ke badan hang ne, kamu ngi don bad paiba, kata ngi keren dak basai, bada ke cukup poro so badong, last year, dak baburom ki noiram jong administration, kadon ke jingja por blasting ya kene, ke jingja ke pemensau kata. Kalau ke besar kita pinsa besari mi pik ki paiba ki basong ki basa hapo jog ne jaka kadang jingja ke bonsang dan mar tang nang su kwa bu jingli knyat hadu kanu kala screen ba naleng jong re company ha ba bu hapo jog ne jaka ke bre hapo jaka ke babun ki paiba ki song isang ne kamtam ki pai garo jong ki basong basa ne jaka baru jog poro ke jikta jong ka air ka ring bat clear mesim nang ne dan mar tang daw lang jigum gustang skwa bang ba inam song kriti po ini sing sekendu UM jong trap ilika o tenat jong ka trap forest bagian sekendu yu bade kansol bagi bar juru ya deputy commissioner jong Garib Boy district bagian sekendu ru ya unumi kmat jong ne jirang kursi bodon hangne bat hadin kata in say pet namata ka jingpha jong ki paiba bat kumolong de basdang ngolong balang jing sing kasang im jup sha yu no ki kampan roy ki bawan hapo jong Garib Boy district rengi persya apal ada kelong ke jingta nama ta jong paiba ubasong basa hapo jong tu berjaka dan marta daw so dong hare sesin por de bomta shong shong galok ba kum kesang idon kanong rim bar kata nong rim idon bar ki paiba ki basa kata lada kene ka company mantara do usam arhajar khatnyo kala sedang menteri kam kala ya jero kene company hagawai ka menta kalong ke jingger kui paiba ke basong ke basa hapo jong ne than bar jo por kalong ke jingger ku namta ki beduk ke basuk rela da kata jingir ku ka kata pan banyo paiba ngaso banong kum kasang insa ai da ka jingtho badalang administration mulai dalang officer kilong ba da pikwa kano ka complain pinsa tho da ka jingtho bang sanut daw iki bang sa pha iki sa kita ki expert alor ke benta badang ju seng sai sin so banong bang sa le kendo apo ini si ke bensawani in sai kendo abari bar ke benta bang ju por gin sai dan ka jingya ka
ka komiti kajing kedulang apa yang dipat ba jong nega ceka hapo jong nega kubai shibun Haswa bang nek mi yaki kubor berang sa ini phabiang swa sipor sekini kijing penbena. This festive season, give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakhiya Road, Shillong. Kidon gi nong thiet basuan nang ne na kiwe kisnong bat kidon gi na bar state ro kiwa gibawan thiet long gini ki lokal zongi hi ki long gi bakhei hi de kitrai gi bakhei hi de kini kitrai snong na ne long ki penpoi kum tu sa selong sa joy sa dauki sa clearet te kidon pat gitu kinong khai ki mana bar ki penpoi gini ki so sa Siliguri ki penpoi sa Guwahati sa Silchar bat sa Bangladesh ro ki ang ta Nagaliang jong government ro ngiyo hi ki jing yarap long ba ka horticulture department mamba kini ki awareness Haswa bang ini beteng susu iki kubor ki jongi ngini pen kenal yang dia kimat bokongsan mata kata yo. On sedang ke darbar mang tengka na do ka country kiri Rumpang. Ladep esoi sekolah ki kena sarkar berpenteriak no ego Selong district jail. Penteriak ke sarkari kilentia iki kali ke puar bakhang ke jengkeng damsai. Bakren labla u director ke Negrims bitar ke HYC. Kap hiarpan ma pu director iki nang yalam keseng. Yap hasan usamlah hadian bahap sepok karyat bak hamau mlut seorang. On sedang no Commonwealth Festival hau uar terik jong ibenai Rempang. Bat syak pediang subha ke kenun nilai kai football bawan raknam dia kejelah. Kaseng samla mokhar ha kasi sejan jog tayo balala kala penhak perdano ke jing rakhi ke jing dap arpusan snem ke jongka da ke bapenlong ya ke program ke bakerpang ha ka community hall ke badan hamokhar. Ya kini kejeng rakyat jong ka seng samla mokhar. Lapan hap perdano ada Kementeri Ketenat Kakut Kakya Dr. Amprin Lingdo Kong Kongsan rengkat kejing dan lang UMLA Kenot Shillong Constituency uba adal bet nongrum kum sumbut Kongsan. Hakabaleden lang ru UMDC ketany uba pencengan NCM kinong yalam shnong kinong kitkam keseng samla mokhar kiba menta bat kiba menshua bat kipat bat nong shnong. Hagani kesengi laplat ru ya kakot seakan mau jong kejing dap arpusan senem jong keseng samla mokhar bat lasam ru iki kusnam jagi kena bagi samla ke bela job kejing yakop beper. Bat lapan ipo ipeng ya kena kejing rake di kejing ruai bat kejing syat naki kena bagi samla jong kesnong. Habakran na kejing yalang i Dr. Amprin Lingdo ilong bagi samla kidon ni kejing ba klik ke bakrau bah. Bat ya keba kibelah he lasan larang baru kidon la kejong kejing ket klik bat kisamla kidon kam menta ban pej bakan don kejing kendo para samla ban yarap ikitu kibedon ha kejing kibabun.
ba bania sat lem ne kebenta ke jing dawa ba jing don kam jong ki para samla bat ka ba kham kong santam kalong ban hikai ki pateng la pateng ban im shabar jong ke jing im marwei ka bala met tang ya ke mobile phone ka ba tajur ba bagan sapoi ru kapor agane ganong ba ban on ye itu syu wat ya laki para marjanru ila pen kan mauru baki kena mensyua ke la kai ki jing la kai ki babon jat bat ki itu itau iwe ndre hakane ke juk ke bamenta kam don syu ke jing ya jan baki kon samla menta ki ledu ki baro ki baki kena mensyua ki ju ya la kai ban ngayoi ha kini kisnem ki baladem nakapor syakapor buat langam syong hamukar ki bopon kita ki programs ki bopi penlong ha kaneka hall ban ngidam na kecing kemen ka sorkar habangi ai yaki asset syafi bat pi pendon kam bahai yaki ha kisnem ki babut ngayoi baka maintenance jong kaneka hall ru kolong positive but ngakermen bangin nang yai tei ya ki programs ki babha ki bangin pelong ha kane ko auditorium ngakit bok kit ruyang khamtam lele ya kaseng samla mokhar wat la ki lakhot yang ha kane ka program klemdon kanu ke jing dawa ban ngasngau tenat shibon Hakum kini kejuk penyui badang don ki organizations ki bakot mon sobha yengi klem kano ke rider. Henry wala kataru ngasngau don nongrim pat ngasngau deiru banterwa hapi ki seng samlau mokhar baladang dong kam ai shu nakat benta ban senyang nakaliang kejonga sngobha wat nom artetin nakabenta ka kam ka babaha nga offer ye fee ye kanu ka bangala banle nakabenta jong fee Tell me if you with it, cause I'm with it, babe. I haven't heard from you and I'm in it, babe. Just tell me what to do and I get it, babe. Gucci and Prada. Trip to crib in the middle of the night. I don't let you miss me cause I put it down right down, babe. Put you on the right. You know that a nigga like me can change your life, oh baby. Everything you do is amazing. Ain't nobody got to go crazy. I got what you need. Everybody think you shy, but I know you're a freak, little baby. Everything you do is amazing. Ain't nobody got to go crazy. I got what you need. Everybody think you shy, but I know you're a freak, little baby. I bring all the drama, I bring drama, with my girls in the back, drama, I bring drama, with my girls in the back, now that shit didn't drama, bring that drama, with my girls in the back, yeah, I bring drama, bring that drama, with my world in the back, now that shit didn't drama. Kaseng samla jayau pedeng. Hakasi sejan joko tayo beladam. Kalau penhak perdano ia kata yo lek kemen. Dah keba pelong ia ki program berper ha basketball court jayau pedeng.
pedeng rengkat kejing trailang bat kedor bar snong gala penlong ya kena tayu lek kemen de kejing temu ben kentiu kisap gipong joki kena bagi samla da ke penlong ya kejing ko beper lasdang ya kena tayu lek kemen hakakat kendai trip kula lengkot ha ke bala penlong ya kejing ko lek kai basketball cricket kejing ko jengi ke futsal badminton table tennis arm wrestling kejing ko drojing jing ko shot bat ruai bat kibai Urang ba snong ka jayok pedeng uba sonowan pariat, u secretary snong uba aji kriye merengkat bat kinong elam, jong keseng samla jayok pedeng, po kejing elam u presiden uba kit bok mauro, bat u secretary uba aban ker nong bet. Kilasam ki kusnam shkinong ishim benta nadu ki baret, hadu ki balahe, ki balajop kejing ila kai boper. La penipu ipeng bat pensyong shit ikene kejing rake, de kejing ruai bat kejing shat, na ki kena bat ki samla jong ka snong.
Da ka jing cemu ban plilat iki kena bagi samla bakin long ki beslur bakin mi sakamat bani simbenta haki jing ko baper bat bakin peni lagi sap ki pong ka bagi dan haka si sajan jok tayo baladap ka dorbar snong yam bat ka seng samla snong yam ila penhak perdano ya kata yo lek kemen haka jing ipu ipieng Kadorbar senong yam rengkat berkeseng samla senong yam haka arpunyo terik kula lengkot arhajar arpusau. Kala penhap perdano ekatayo lek kemen jengki samla bagi nong senong hapedeng gejing ipu ipieng. Bala samru igijing ais ngop hash kinong senong ke bala kamhe karta baki khusnam syaginong job igijing kok beper bala penlong haka ni katayo lek kemen. Lawan ban ai men siem haka ni kajingelang penhap perda da ubak peniat sing siem chief executive member ke KHADC ko Mukongsan. Haka jingan berkat ubak rangkan sai Karbuki MDC ke Umrai constituency ubak Stevenson Karkarang rang ba asnong ke yam nelor kiwe-kiwe. Habakran kene kesengi ubak peniat sing siem ulai ke jingero ke dorbar asnong yam ke belalak ban penlong yakum kene ke program lek kemen. Kaba lak ban wanra ke jingi jingejan bat jinge teli hapa denginong song. Ulong ru bagi district council klanang tau sikawai pat kaan ban aibor yaki seng samla seng long keme hapo gejing pet jong kador barsnong banang penklan ya gejing pentere kam ke badan bor jong kini gi mau bersio ha ka ba menta ka council kadang ap setang banyo ya gejing soi no ulat kejela ulong shosho bagi kon samla ki dan gejing kitli ka bakrau ban pet ka bah kamiat bat banrat de khong gejing sneu ki bala banrung hapo ka snong kam tam gejing sneu no udrox ubal kata mat yong ya ki emlang salang. But kumala konsultu bagi ni kasnong la seng na rusnem kat kendai spa la yo le se ka jing itu ka ba tikna ka ba kerpang na rusnem kat kendai spa prapunyo ba menta da kumno kelapoi kerta ka balai kunrio kamdai shu ka snem ka badang lingkot ka le bla jingai but ka long kumni ko makalong kasnong ru next hem ba ka de ka jing yalam nanti jong ki long shwa but kumju ru ki ba menta ya ka ba kinang yo ban penjanai shushu ikut kontre kam shnong hangni but isutu baki shnong but kidong kamtam kan ka sinshar tanrai ka bangi don menta ka bangi dang practice hadu menta ka badang don haki shnong ki it ki hima ki rat kidong baper ka dei nakadaw jong ka jingyo jongi ya ka ikhtiar lese ka bor ka bakerpang ha ka constitution jong kri India dang menin ni dang yaraki ke Republic Day but ngaso ban ong ba ngilong sya ki ba lakurku bandan hagani ka ri ya ka bangiyo ya ka jong ka constitution kalong ka ka ba la ban ong ba kham kerpang ya ka jai riu jungi wat ka de ka jai riu ka berit pa ka bruspa hagariti ka dustur hamtam ni kren ya ka sinshar khadar ni kren ya ka ktien ka thli ni kren ya ka aikur ajai ni kren ya ka khndo ka siap tolong ka bruspa adu kata tengah ya ladi ngasoban ai khublei kerpang ye ki long shwa ka jungi ki balala ban pinwandur ban penrung ya ka provision ni la banong ka khnit ka ban riu ka bor ka kerpang bandan ka jiada yangi ki barit pa kum ga jat riu khasi hapo jong ka ni ka jela Namar ladamdan ya ka jinyada ka bakerpang constitution lesi la benong ka jat benriu ka berit pa jungi ka badantang kum ba khasan kan rula syai kan poi benta lagi keren ya ka jindap san hosnem ka jela mekhalia ladamdan ka jinyada ka bakerpang lesi ngilanang ringswai bat ngilanang du nakanika jaka henrai lingba ka jinyada kerpang na ka constitution ni long ni man ni yo ban trekam kumni lai lut kum ngi long menta khamtam ki dorbar shnong ki hap aga jingpet jong ka district council but ya kani ladon ya ka an ka bakerpang kata ka appointment and succession of chief and hetman act 1959 ka general act kata ka principal act but lingba kata layo ban aibor ye kisim bangin ai kisana barkum bakalong ko umyam kahap kahima melim but kadika shnong kalayo kasanat kum kinong elam shnong nasi kumram shnong layo nakahima melim
Ka kunun ki samlai le kai football jong jela kebala ra ka nam la du ha ka Khelo India Youth Games kebala long ha ka la si ublei ha Chennai kila sa priang buram ha ba kila wan poi sa ka jela ha ka si pelai jong tayo. Kini kihna elakai football kebeliau kore katak maksiar daga bepenlia ke Punjab aka final da argo lanot haga Khelo India Youth Games. Haba kilawan poi haga kat lingsun ke badan Guwahati kila syap diang soba hau District Sports Officer jong Bohai District banang nia kila syong daga kali ke belapen kret daga tenat sports but youth affairs jong kejela ban kanong ba Shillong. Onda kila poi hamadan polo la priang sobhai ki daga tenat sports but youth affairs kejela ka Meghalaya Football Association but ka Meghalaya State Olympic Association. Hadin kania kila lej Sasha Secretariat haga bau menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma ulai ku blai kerpangi kini kisamla kejela ki brawan ra enam bat buram kejela bat ula kentui ki bikin beteng banelakai bahasyo nang ni syakmat. Apart from many infrastructures that are coming up for football and for other sports throughout the state, we'll be having much more coming up in the next few years. So you will see a huge transformation in the infrastructures that are available for you to practice and play. And more importantly, we are really now supporting all the associations in every discipline. So football aside, all disciplines are getting maximum support from the government. And also more importantly, we are now also celebrating and awarding our winners also. So on the 5th, we'll be giving cash awards to all the medal winners of the Meghalaya Games. And on the same day, we'll be also giving cash awards to all of you also. Gajing sya penkuk buram kini kena elakai kala beteng biang ha ka ba ketenat sports but youth affairs support gajing ilam menteri ketenat elakai uba Syakliar Warjri. Kila penkuk buram kini kena elakai football da ka ba ai ki gijing ai ngobha ye kena elakai rengkat bat ki coach bat manager. Bat Menteri Sorkar ulapan menaru bagi Sorkar jela kad ai daga scholarship ikini kena elakai ke balawan ra enam bat buramnya ke jela. Kerpang ibaro iwe la yawan di district baper ila election jengai ala ye la tristom la ya IT met but sim la practice bah but kamtam na akibe kerpang coaches entire team kibla tristom ya kaba lala bengonra ini ke trophy kalong sisa ke buram amton ke betaj ni ke sedit ande kalong ke buram bu betaj iwe ke iwe ke jingle bhag ke jungpi ke tristom ke jungpi ke nomlong ke bale na na kaliang ke jungi indang ya jordan kat lang bapi but ke juk ke poru ni sayo pengin IT scholarship ipi ke sini ko ke juk ke por ya ke pengin sam ya ki medal na kamta kitu ki job o bangin sam ki kusnam na kamta kitu ki job aka Meghalaya Games min sa yoru ya ka bangin IT scholarship na kamta jong pi baro iwe tesa sisin publish bona. I would like to state that on Monday we'll be distributing the scholarships along with the prizes that we'll be giving to the medal winners because won medals in the Meghalaya Games, so all of you will be included on Monday. Long kai ka bas ngokomen mangiyo ya kan ka scholarship namar bon nangi hi bade ngidang puli te ngila ban yarap ha ka jeng puli jungi kala ban yarap ha ban kamtam ban thit ki tiare la kai kum ki boots ki ball ki jersey ki te kamtam ka yarap ni long ban ai man semngi kum kinna bad ka ying ka sem jungi ki baro ka wai kum no bangin la ban long kata ka bangila man yang na lang kijong kikjat na marba kanika scholarship kala ban yarap sibun ay ingi kana kai da katugo kubor ngila poi sa bakut jogo tu kubor jongi mita katayo in se syampat bat pi la syam tiyo ka ju usi ka ju kapor sa sisen pat